Nkosi yezulu nomhlaba. Yasephakameni. Sala somkhosi, makhosi asenzinkulu, befundisi benkosi enkulu yasephakameni, abavakile belungu, uNelson, bathi ngesizulu Nelson. Ngime kule ndawo esindayo, iyasinda ingane zasezulwini, indawo engimi kuyona. Isinda kakhulu, kuyaqhaqhazela. Umvangeli ungithole ngisendaweni ebengiyokhonza ngisemthandazweni. Wathi uyangibiza. Bengithi mhlambe ngibizela umsebenzi nje lo webandla njengoba kuJanuary nje esiphezulu kwawo senhlangakazi. Usengithulela umthwalo osindayo. Angizange ngilale. Yengize besho njalo imthamba qamba manga, cha angizange ngilale. Ngizamile ukuthatha izicucu zonke zezinto engizaziyo ngithi ngiyahlanganisa. Ngokuthongo bokufa uthela kuzuma khona kwahlakazeka konke bekuqoqile. Ngicela ke inkosi kula sekuphakameni ba angiphethe lutho. Kube yona ema eduze kwami inginike kwayo. Ikunduze konke okwami ngkusalo okwayo kuphela. Ngizoqala ohambweni lwethu lasenhlangakazi ngoba uJanuary ebesiphezu kwentaba. Ngiqala ukuya entabeni engcwele ngisewumfana ngifunda isikole. Ngahamba ngedwa zingane kaHlembe. Ngaya entabeni. Izulu lalina kakhulu. Wangakhona ukuthi kube khona isikhathi sokwakha umphemo ukukhosela ngaze ngahamba ngawungena phansi kwetshe. La ngazifihla khona. Ngazifihla. Wasa. Kanti ngizokwakha kwangakheka ngaphindela phansi kwetshe ngalala. Wathi uqhamuka umfundisi uKhumalo bayamazi abadala ukuthi umbhali wasemsimbazi. Wangixoxa nginika idokodo. Wathi ngena la mfana. Ngangena edokodweni. Mamlele kweli dokodo kwenzakala indaba enkulu maNazaretha. Ngingakayiqali ake ngqinathi. Intabelelo 179.
Nkosi yeSabatha sihlabelelo side la bese ngifika ngesihlabelelo ukuthi siqhuba ama-hour isheshe iphele indaba ngikhululeke ngifuna ibamba ishisa injalo zingane zasezulwini umangilele kuleyo ndawo wafika isibonakaliso ebusuku ngilele wafika kwamemeza umnemezi ebusuku ngo-12 wathi sekuyisikhathi somthandazo ngezwa kodwa ubuthongo bancindezela wameneza wazungeza phezulu kwentaba yokuhlangana ngase ngifoka sengilunga ngalalela izikhi zabantu abadlulayo ngazizwa ngase ngihlala phezulu kwembuko kanti bese beqala sengibese bedlula ngoba sengiyabalandela imbuko yobuthongo yancindezela ngangisezwa lutho ngalala unomphela ekulaleni kwami lo ndawo engilele yona ubujondolo lo esiyakhaya entabeni waphendulwa wangasaba lento esilala kuyona bosifaka amakhanda waba yindlu eyakhiwe isiZulu eyakhiwe emakhaya all round enezicaba zakhona eqinile ngezwa umuntu engqonqoza emnyango ngongeza ngesakahlo wathi fula ngavula ethuka ngase ngivule emnyango wangibuza umbuzo wathi awuyile ngane emthandazweni ngathi hayi ngizokuya bengibona abantu engakasholi ngathi ngizodlula wathi ngithi awuyile ngane emthandazweni wathi waza phuma ngaphuma ehlozana enkosini mangiphuma la nyango ngafika abantu abangangane kangaka beboshiwe khulu amaphoyisa efaka ingubo zokhakha egaxe izabula efake imbilitshisi angifaka ebuhlungwini ahamba nami sawo jikeleza wonke indawo ngambe bekhishwa abantu abangayile emthandazweni kaThwalo ebusuku uma sesikhishiwe saqhutshwa sonke sehliswa saye ezansi emaseleni lapho sabekwa khona sahlala ingqwatshana khona siboshiwe uma sesihlezi lapha ya wameneza ummenezi kule ndawo lena ebeka ompompi oqalelwa madokodo ayesamancane madokodo lesikhathi kodwa engeneni nje madokodo phambi kompompi wathi ummenezi yenzani ulayini ube munye nize la sawenza ulayini wamude kakhulu azofika ngasesitolo wasusondela ulayini kancane singaboni ukuthi kwenzakalani phambili udala usondela ulayini singaboni ukuthi kwenzakalani phambili waze wafika lapho uzwa izwi lesililo bekhala akhala umuntu usangathi uphoseke emgodini uyoshona emgodini ejulile phansi amehlo amaqalaza abuka phambili kwenzakalani ngangaze ngabona lutho ulayini uyasondela kanti mase ngibuka ngase ngibona indoda enkulu yephunu isilevu sawo sashala enkabeni indwele ishaya esinqeni inamehlo amakhulu angangesibhakela ihlezi esihlalweni ibheke eMpumalanga igaxe induku yayo lesizwa ngendaba kuthiwa khona impoloko kaSathane ibeke la ihlobo amazinyo abheke phezulu umphilo agula phansi mangibheka ngibuka ngisondela ngezwa abantu bekhala beshona emgodini abekho abadlulayo nabaphinde emuva bonke sebethi ngase nguzwa umbuzo uthi umbuzo awuyile ngane emthandazweni ka9 na ka12 na athi aphendula umuntu bese kukhona ngapha eceleni ogqoke ingubo zamaphoyisa
ukubamba lo muntu la engaleni akuhlubule umNazaretha neyema kuhlubule kusala inkonyane obala ngaphambili la kubekwe insimbi le eshiselwe ntofuthi iblue lamp ishisiwe lensimbi nekhanda libomvu bese ifakwa la enkonyaneni akushaphola imbobo ingene yonke insimbi lapha phakathi yonke umuntu yakhala bese isuka le ndoda enekoloko bese kugonza la eswini shada nokoloko iphuma iphakamise yokuthula phansi kalwasho aNazaretha kwabanzima lasondela idress leza idress wathi angiphume ngiphinde emuva akuku uphinde emuva kukhona abangapha amaceleni abasiyisa khona impela siyakhona sonke ayike wangena ngaphambili kwami ngacabanga ngaqeda yangakhona engicabangayo ayingangisiza ngalutho uma sekufika kumina uyangibuza uthi awile ngani emthandazweni kaThalefu na ngithi mina ngivukile ngabona abantu bengakadluli ngathi ngizweni ndabona ngase ngifuna uthongo wayesethi liyakulahla icala wangithumela lo oshubula inkonyane zabantu wangisubula waseyithatha lelithi wathi neyikhomba mina ngasha kulo ngathi hawe shembe kwakuphaphama kwami masisendabeni masebendabeni endabeni kukhulu umyeka nje kodwa ukwenza kube lula wena usuyela ukodayisa awunandaba nokuthi kuwe uphumele kuphi emthwalo uthi uyakwakha imali wena noma sokhuzwa ngudayisa uthi hayi muthi ukudayisa cha unandaba uzofuna imali wena awulaleli uzokhuzwa wenza lento yenzayo ngenhlangano elandelayo ngaphinda ngakhuphuka ngayentabeni masifika entabeni inkosi ilanga lamalanga yangena enkonzweni mayingena enkonzweni yangena inolaka olusimangaliso sasa bafana bathina simbuku baba ekhuluma lapha ubuza ukuthi wena uthi ufuna lesihlalo ongihlezi kusona na njengoba ngihlela nje mina ngiyathanda yini lena ngihleze wena konje ngiyathanda nokuhlala kuyona mina oyifunayo wena niyazi ukuthi mangihamba umgodi nje manje ngiliqibe nonke la entabeni oh maNazaretha sasa abantwana besibuka wabeka ngapha emapondweni wabuka ngapha abazulu wabuka entshonalanga wabuka eMpumalanga wathi inkosi ayibuthi uguqa webandla saguqa wahlabela isihlabelelo wahla ifu elimnyama lamboza wangabonakala ephambili kwethu akubona mina ngathi angathi nobona inwethu wangabona ngathi ngabhekisisa kwakhona inyazi ephambana ebuzini ke zithi wathi bese asibonge sikhonta thandaza athi sithi amen wayengasekho angazi uNkulunkulu angisize angikwazi ukukholwa angikwazi ukukholwa kodwa ngicela umusa wakho shembe angisize le ndawo engiyona angikhethanga mina ngakhethelwa abazali bami bangibeka bathi nazi indlela umntwana wethu ufuna ukuhamba ngayo ngithi mase ngibona imisebenzi kaShembe ngase ngiguqa nase ngikhetha inkosi yasephakameni sengigculisekile ukuthi le ndlela ehamba obaba iyona ngiyadlula ke lapho sengiqala ke enye indaba mina ngizalwa umsomi abadala bayamazi eThekwini kwa AK Green inkampani esasebenza kuyona
ubaba kwabo umuntu wesizulu nomama kwamakhosikazi esizulu edinga into abebophi ibhamba ezwini kwakudliwa injiki ekhaya kithi uHlembe engakangeni kuhlala kugcwele abantu la kudliwa injiki nje umthetho kwakudliwa injiki nje azahlangabezwe ngalo phansi estation eMgababa sasila imsimba zonke isikhathi othi mezofika nje kwaziyo ukuthi ufuna kuphuma ukuhamba le eMgababa phansi kwesihlahla othi ngayehla nje nanga amadoda esithi bese kudliwa leli injiki limpheleze njalo injiki aza ungena ekhaya uyafika ekhaya amadoda agcwele umuzi wase kusuka ubaba omncane wahamba wayosebenza eGoli wahamba iminyaka kwaze wathi uphungukile ebuyeni kwakhe wabe womncane eseyiNazaretha wase ukhipha umuzi wakha ngaphandle wathi ngoba lekhaya kudliwa utshwala lo uNkulunkulu engumlandelayo abungeni utshwala emzini weNazaretha okhipha umuzi wakha ngaphandle baba wasethi mfowethu waza hlandela uNkulunkulu athi baba mfowethu mina ingubo yamanina ngizoze ngayigqoka amphikelela ncenga athi mfowethu uyabona nayi intombi yami iganile yalotsholo sayoshada ufuna uhamba le insizwa eziphethe ihlangu ngifike ngigiye ngiqephuze zimbizi insizwa ngebongo zami zasemhlabeni wasuka ubaba omncane wayeqhawe wahlabelela wathi uyeza yafuma ngithi sinoNkulunkulu thina wayesesuba uncane wasiqoka zingane wabeka iPortmente lana lePlangwe wala sithi shaye wayesehlabelela ethi siyayifuna indlela ekhaya ashaza kheleze la endlini ufumeza umfowabo ashaza kheleze endlini lana simshayela iPortmente singazi masishaya kahle yini zakhubeka insuku kwafika umhla kuphela kubaba lo ade nje ngawo umfowabo wahlala intuntumba la phezulu kwebele wazenza thathu kuyintuntumba lethize wathi aqinisela hayi kwakhula waze wazenza ithumba kodwa elingafuthwa bamthatha bamse isibhedlela taselapha ePoint bamisa esibhedlela walala esibhedlela bathi bebefika uma bezomhlola esibhedlela bafika bekhona imbobo eyisimangaliso obona amaphaphu namathumbu ngaphakathi bahlala esibhedlela inyanga isifo sayaphambili wafika lapho odokotela behluleka khona base bethumela emsebenzini wakhe esenza khona bathi akuthunyele kumakhosikazi akhe udokotela ufuna ukukhuluma nabo bafika uma wefikile uthi udokotela nina amakhosikazi akhe na bathi yebo uthi ke ngibizele lokhu umyeni wenu sesehlulekile umelapha imithi besimlapha ngayo befika ngebhalo ilandwa phesheya ihlulekile uphethwe isifo esingalapheki umdlavuza ngakho ke ngimbizela ukuthi nisho umane nama
amandla ukuthi ngifuna kodwa uhulumeni noma ngifuna ukumthatha ekhaya nemngcwabo ekhaya na njengoba lele nje asebenzi lutho futhi sezime nombhede bathi mama sifuna ukumthatha ekhaya wathi ke mthatheni namhlanje angalali la yabathatha imoto abaphezela emsebenzini bawutshela belungu bayikhipha imoto bamthwala ubaba wayiswa ekhaya leMsimbazi imoto iba ngaphesheya komfula bese kwakhuhla kwathwalwa wafikisa ekhaya wahlatshwa endlini kaRound mayehlela endlini kaRound khona into ephuma la ohlangaphile esilondeni lesi esivulekile inezilwane ehambayo thatha umquba wenkomo uthelwe ushintshe kabili noma kathathu ngosuku umquba ubolile ilento ephuma ngaphakathi wafika inyanga yakhipha zonke ikhwama zayo yashaya yasikhipha esikhwameni yakhipha lonke uhlobo lesilwane esesabekayo engathi usicabange emhlabeni sisinekile amathambo aso nenzipho nezikhumba kukhona esinye nje sasatshiswa ngathi mesigangile kuthiwa yeqalashu sasilenga zesibovu intuthu satshiswe ngaso mesigangile yathi zwakala inyanga yathi hayi ngiyehluleka nginikele iholo lami wanikwe iholo ithatha inkomo wahamba mayefika ngale utshela umuntu uthi hey wemngani wami unazi ikhwama ukuthi inyanga wathi shona lapha ematomini khona kuhle ngoba noma usulekile inkomo uyaholelwa wafika inyanga engazange ibizwe yashaya suneka yaphuma yahamba ngane ezinhle zasesibini yenzeka indaba wawungakaba khona lo muzi lokuthiwa kusemagabheni ngo-1938 kawe 39 wakhamuka umbhangeli ubaba uNsele uyise kaNsele lo othayithombe lapha phambili ngidumisa ngane ngomkhulu wakhe yini wayedlula eyangale nkomazi hamba ngeenyawo base bambona uma umbhangeli uNsele base bephuka bemjaha befike beguqa bemncenga bethi hawu umuntu kaNkulunkulu sikhulela ubaba wekhaya lapha ekhaya awusiza usipha umthandazo awu wasephenduka umbhangeli uNsele weza la ekhaya uma ufika umbhangeli ufika akumithi la ekhaya kukhona imithi ezungeza ubaba ngasekhanda khona esikhulu esibalo esikhamisele kanje sengazo kuthiwa sezimbe imoya emibi uthi umbhangeli hawu ngizothanda kanjani uthandaza kanjani makhona imithi enjele khiphani imithi uthi umalume wakama omkhulu uGumbi uthi uliyaphetha lelikholwa ukhona umuntu ongasinda imithi yakho na akukho umuntu uzophuma lendini muthanda kathandaza bohlule kwame uthi lokulayo mlawo wami ngiyacela ukuthi nikele ithuba umuntu kaNkulunkulu naye akazame ngikhathele imithi ubaba umlomo ayikusindisi idlala inhlungu basukuma uma badonsa ishidi bayiqoqa imithi yaba inqwaba ngakeshidini bakhishwa ihlonye phezulu etshanini endlini yotshani yakhishwa bayinqwaba yasichawe ifindo yabekwa esihlathini esingaphandle komuzi uma ingena lesiza kwaShembe ikhululekile emoyeni yinhle emoyeni iphele kuzethemba futhi yase ithandaza yathi baba Shembe noma ngabe ithuna kaMsombe selimbiwe ngithi namhlanje aliqitshwe avuka phile yasi yathandaza nje akaqeda yathi amen yasi yaqala baba wethu usezulwini asisebo ebusweni akali patwe
misipha la kuthiwa kuhlungu khona ahlale kakhulu ngamazipho yanhlaba lensizwa ngamazipho yambamba yonke indawo ngamazipho yambamba yamtitinya wonke umzimba ihlabelele yathi umoya wakho yena angavunyelwa umuntu weza kwavuma endlini ethabelele ivumela isho wase eseqede umthandalo wasethandaza wasephuma ecela amanzi waphumela ngaphandle kothango wahlamba wasethatha izikhwama zakhe sehamba waphela usuku lwalule ngolwesibili wabuya maye buya uthi lokulayo muntu kaNkulunkulu bengicela ukuthi umthandazo wakho uthi ukwenyusa kancane ngoba khona into engiyizwile efikeni kwakho hawu uzweni baba na ngithola into engasaya amen uzonyusa kanjani umthandazo phela munye uzonyusa kanjani abazi bathi khona into ejustwayo phela kwenza adjustment ngokukhona ipolitiki uyokhona indawo esalayo ukuthi uma sixeka le yithi kuphendula inathi sondezwe ibibambe futhi leyo nto futhi uyoyijusta kanjani ke yena umthandazo waphindela wona lo mthandazo wakho ofana nalo waya wawushaya umthandazo wakho umthandazo lomtoboza ngezandla umtoboza wayeseqeda wahamba wahlamba ngaphandle wahamba wadlula usuku lwabuya futhi uma sefika uyamthandazela yathi usethi ke ngicela lokhu makhosikazi kaMsomi ngifuna ukumthatha ubaba ngihambe naye ngimise kulo muntu nami engithandaza engikholwa uyena malume wayehlezi unyawo lunabile lolu ngapha lugobe eqojeme ngolunye nawo lunabe phansi wabambela lo ogobile aqojeme ngalo embethe ijazi washaya phansi wathi lishilo alelikhona lizohluleka sehlulekile uthi mlamo wami ngiyeke ikhola mina ndimfundisi ngithi ngithatha ungisi la ungisa khona angisayifuni imithi amen ahali woga oluhlaka wathwala yami imoto ngaphesheya walayishwa weza abantu kwaku inkumbi phelezela bethi abantu hawu Msomi hamba kahle siphinde sibonane ukhona iqembu lotwala ngithi hawu waphumuza asophinde phuza utwala la ekhaya bemphelezela ekhala bethi asophinde phuza utwala la ekhaya yangena insizwa kaPhobola yangena insizwa kaPhobola ngotinye yalala ngomhlana bheka phezulu yahamba imoto wehliswa eBhekuzulu lapho afika ngeniswa khona wangeniswa eBhekuzulu kalungisa indawo la wabebe khoneni wahlala khona kwaze kuyothunyelwa ku-anti olama yena uMamsoba amazwe hlala bebelethisa uma akagezephi wathunyelwa kwathiwa ngale khona umfowenu eBhekuzulu ufike akaguleli khona ahamba noma yini wathi ke imali ehlala ngelebelethisa ehlala ebophila neswini kuyena weza wathi embheka wafika inyembe zakhala abantu abangasayidli wahamba ngeenyawo wagibela eDabs Road enkosini phesha kothukela wathi befika enkosini wafika abantu beguqile etafuleni bebika wayesema lapha kude yambona inkosi yamakhosi yathi mqhwela athi Mamsobo wesala wasephuma eceleni efike eguqa yathi usengumfowenu yona usaphakameni ogulayo na wathi baba wathi umfowenu amnika usubaselina ngothi wasekuhlile kuntambama ngikhathi zawo 3
wase yalala u-anti wafekuseni kakhulu wagibela phindele ephakameni. Uma esebhasini useveza ikhanda uthi uzobona abantu abadala bayazi kwakukhona indlu lapha eBhekuzulu engaphansi emgodo ukuthi kusestation sokulinda la sebeyigula kakhulu angathi bahambe noma yini. Waveza ikhanda ebhasini walunguthi ibhasi idlula khona iyoma esitobhini ezobona selefaka eMnazaretha bese emlindelweni. Wathi alunguza wayibona insizwa kabi ihlezi kuvandi ibuka imoto zethathe nyunga. Wathi ahalalise phakathi ebhasini. Amen. Bambuka abantu wahalaliswa wasebhe kuhlanya uthi hawu bhuti usuphilile na? Uthi udadewethu sengingcoze ngiphilile. Amen. Uthi kude kusukela nini mntaka baba na? Uthi utamba amakhathi zawo 3 nje uthi isikhathi esho ngathi athi usesingile. Amen. Anazaretha sinonkulunkulu phela. Amen. Sinonkulunkulu. Izithelo sahlangana esilonda. Sahlangana esilonda. Yathi kufika esibili kwathi sokunjengethumba engiselona isilonda. Wasinda ubaba wabakhaza bathi uphethwe umdlavuza icancer. Bathi niyazi ayilapheki sehlulekile. Wasinda ubaba. Mase usindile usekwela emsebenzini ufuna ukusebenza futhi. Ukhona umlungu omkhulu oyena ophethe ifeni. Babezwana kakhulu naye. Uthi Jeke. Akujeke igama lakhe mse. Jeke. Uvukelile emathuneni. Uthi nomzane sayi angizange ngife ngiyaphila. Uthi umlungu ingathe la akhiye udokotela esibhedlela sithi wena usufile. Uthi cha angifile uthi lo usindile nosindisa ubani uthi usindisa umfundisi uthi umlungu lo umfundisi uthi ungapha eNanda uthi ukunikile incwadi yokuthi ususindile wena na ngeke ukusebenzise mina umuntu osefile hamba ke wena uye kulo mfundisi umtshela ukuthi ngithenge ngifuna afike la ukukhuluma naye. Ahamba waphindele ngoku. Ngeke uqala umsebenzi ngazambona lo mfundisi ukhulume naye. Wahamba ubaba. Wasuka lo mfundisi ephakameni wabika yamthatha umsenkosini. Yathi inkosi Msomi womtshela umlungu wakho ngofika ngelanga elithize emsebenzini akulindele. Babe khona eMnazaretha. Ocele. Kukhona ompungose. Kukhona odiba basemkhambathini. Kukhona Aloyisi bakaGumede abagele sebeshone ngale. Kukhona ongema baseNotigate. Lebathi baba umfundisi Mathunja bangakubo. Besebenza kwiziningi izizwe ithathuthi khona. Wathi uzakwazi nangu uhlebe sefikile. Wahamba wayetshela umlungu. Waphuma umlungu wazela weza. Bafika bakhuluma ngesilungu bakhawulisana. Wasebuza ethi wena osindise lo muntu wami na intuna yami le. Uthi ubaba hayi akumina ngimsindisile usindiswe uNkulunkulu. Uthi
umlungu lo uthi wena msindisini uthi cha usinso uNkulunkulu. Uthi umlungu ufuna malini-ke imali yenkomo yakhe izokhokha yimina ngikhokhela induna yami. Sasho isilwane sasezulwini sathi akuthengwa golide Yezani awufuni hola uholi uzoholela ngenkani mina induna yami losizili kajabula kabuthi uholela hawu mnumzane uzoholela kanjani na ngoba uNkulunkulu akaholelwa na ethi iholo uzonika lona yileli uma ngifuna umuntu ozosebenzela ngothumela induna iza kuwela ukhipha umuntu oyinazaretha kuwena azosebenza la amen bayazi nampo umthembu wamna uyakuthemba esabatheni makuyakuthela ithi kuphume inkungu nelanga ngoba ikhekhe kuyifeme yamaNazaretha amen ngesiprofeto salo mlungu wasinda ke ubaba esesindile waphila iminyaka engaphezulu kwale wayephile engakaguli uhlale 108 years emhlabeni Kidanga saphuka isifo kuyena wahamba wasegodukela nje sebenzi kaShambeke wayenza kulela khaya wasekwa sebephenduka oma sebelandela umyeni wabo baphenduka wonke umuzi ekhaya baba maNazaretha ayibonge inkosi unjalo umsebenzi kaNkulunkulu sengithatha indaba yokugcina isikhathi esisiyangishaya la ngisayithatha sokubi sesingishayile ikhadi ngicela uNkulunkulu sophakameni okuyena ongidabulile ngicashile nabe ngicashe khona kade ngacasha insizwa zezulu ngoba ngilona ithatha into ngiyayibukela ngihambela ngifuna ukugqama kakhulu ngiyangiba ijwane liyakhathaza kwasakhula kuthiwa ngebandla kaGijinyo ngase ngifaka igiya likalo njalo nje igiya likalo kodwa namhlanje inkosi kufakile ithosha yangikhipha yangikopolota ngibeko bani ngiyabonga kuNkulunkulu omkhulu esophakameni owa ngakhela lesi sibongo sasemasomini hlanganiswe nesasemathulini kokhaya komame namhlanje namhlanje ngibahlambulula ukuthi ngikhulume indaba zabo abangena ngaze eNazaretha ngicela uNkulunkulu esophakameni angikhulisele nabantwana bami la bakhona njengoba bekhulile nje bafunda kahle kodwa kufundela azange bayihlanganise nento eziningi zasemhlabeni wotshwala phela bathanda ivangeli kuphela sathi uNkulunkulu angikhulisela bona ngevangeli lokukholwa na wonke umuzi wakwethu Nkosi yezwe nomhlaba sekuphele khona baba olekukhona bengugodlile ngicela inkosi sephameni uma kukhona la engiphambuke khona izingithetheleni ngisewumntwana akaze ngime futhi endaweni enkundleni efana nani baba ngizocela siqhubeke nathi isihlabelo sivala ngathi isihlabelo sika 179 inkosi yakuSithokuba kabangcwele so besela umsebenzi bafundisi benkosi basiphathele umsebenzi kaNkulunkulu sizokala evesilesi ngoba sathi yes